Spoštovani predstavniki družine Hohenwart, gospa Stefanie Wiesbauer, gospod Georg Wiesbauer in gospa Gabriele Bleikner, cenjeni sodelavci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na otvoritvi razstave Dvorec Ravne, ki jo je občina Pivka pripravila v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine v okviru čezmejnega strateškega projekta Interreg Italija Slovenija Merlin CV. Cilji omenjenega projekta se navezujejo predvsem na grajsko kulturno dediščino, gradove, dvorce in vile na programskem območju Italije in Slovenije, pri čemer je poudarek na manj znanih primerih kulturne in naravne dediščine z velikim neizkoriščenim potencialom. Z različnimi aktivnostmi in novimi produkti, predvsem s pomočjo digitalizacije in vizualizacije, naj bi grajsko dediščino ponovno obudili, jo približali javnosti ter poiskali možnosti, kako jo lahko na nov način izkoriščamo. Občina Pivka se je na projekt prijavila z namenom oživitve dveh pomembnih kulturnih enot na njenem območju, in sicer Dvorca Ravne ter z njim povezanega Šilentaborja. Obe znamenitosti imata razgibano in bogato zgodovino, sledovi katere pa so se danes večinoma razgubili. Za največjim utrjenim kompleksom na Slovenskem, ki je na Šilentabru v srednjem veku kljuboval turškim vpadom, ni ostalo praktično nič. Obiskovalce kraja danes navdušuje le še čudovit razgled z visokega grebena. Dvorec Ravne, katerega začetki segajo v 14. stoletje in je bil v lasti več pomembnih rodbin, pa danes hitro tone v pozabo, tako materialno kot v kulturnem spominu. In prav proti pozabi so namenjene aktivnosti občine Pivka na projektu Merlin CV. V času trajanja omenjenega projekta, ki se je začel v letu 2019, je občina Pivka pripravila vrsto aktivnosti in produktov, ki so posredno ali neposredno vezani na Dvorec Ravne in Šilentabor. Urejena je bila tematska kolesarska pot, imenovana Pot gradov, ki povezuje grajsko dediščino na Pivškem in Ilirsko-Bistriškem. Pripravljen je bil krajši dokumentarni film o zgodovini Šilentabora. Organizirana so bila spletna predavanja, delavnice in tudi zelo dobro obiskan dogodek Srednjeveški dan, na katerem so obiskovalci začutili utrip srednjeveških časov. Pripravljena je bila tudi mobilna igra Vitezov izziv, ki na principu escape rooma uporabnike seznanja z zgodovino naših krajev. Osrednja produkta pa sta vsekakor idejna zasnova Dvorca Ravne kot hotela, ki predstavlja eno izmed možnosti razvoja dvorca v prihodnosti, ter razstava, ki jo danes slovesno odpiramo. Da pa projekt in njegovi rezultati ne bi ostali sami sebi namen, je potrebno njihovo nadaljnje uporabljanje, razvijanje in nadgrajevanje. Za našteto s svojimi platformami že sedaj skrbi Park vojaške zgodovine, v prihodnosti pa upamo, bo tudi nov Zavod za turizem Pivka. K nagovoru vabim direktorico zavoda, gospo Jano Gržinič. Spoštovani vsi prisotni. Lepo pozdravljeni v imenu Zavoda za turizem Pivka. Poseben pozdrav gre gostom z Dunaja. To, da so danes z nami, je posebno doživetje, za Pivko skoraj praznik. Zato se zahvaljujem vsem, ki ste pripravili razstavo o Dvorcu Ravne in poskrbeli za tako imeniten obisk. Včeraj smo imeli skupaj zelo prijeten večer. Kot je gospa Stefanie sinoči rekla, ni se potrebno ukvarjati s tem, kar nas deli, v čemer se razlikujemo. Pomembno je vedeti, kaj nas druži, v čem smo enotni. V aktualnem času smo združeni v Evropski skupnosti. Vsi želimo mir in napredek. Predvsem pa želimo ureditev dvorca. Predniki avstrijskih gostov so imeli bogato zgodovino. Naravoslovci, varuhi dediščine, politiki. Pivka bo s pomočjo dejstev, ki prihajajo na dan, še dolgo lahko črpala vsebine za turistične in kulturne dogodke. Želeli bi, da si naši občani in tudi drugi razstavo ogledajo. O zgodovini dvorca premalo vemo in zdaj je odlična priložnost, da se o tem vsi naučimo več.
Dragi dunajski gostje, hvala za vaš prihod. Upam, da ste se in se še boste med nami v krajih vaših prednikov dobro počutili. Želim vam prijeten povratek domov z dobrimi vtisi. Prepričana sem, da se še vidimo v boljših časih. Razstava v dvorcu Ravne je sicer začasna in manjša, kot smo jih vajeni v Parku vojaške zgodovine. Kljub temu pa je, zaradi nabora gradiva, ki smo ga nabrali v različnih arhivih in razstavljenih eksponatov, vsebinsko zelo pestra. Potem, ko so zadnji plemiški lastniki, rodbina Marenci, dvorec Ravne prodali in je bil slednji po drugi svetovni vojni nacionaliziran, se je bogato arhivsko in knjižno gradivo, pa tudi oprema dvorca v veliki meri razkropila. Nekaj gradiva je bilo prenesenega na Dunaj, nekaj v Trst, del je ostal v naših krajih, del je bil uničen. Iz tega razloga je bil vsak košček, ki smo ga uspeli pridobiti, več kot dobrodošel in je pomagal, da smo zgodbo sestavili kot pisan mozaik. Poleg Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki je za namene razstave odstopil del Hohenwartove zbirke Konhili, in Narodnega muzeja Slovenije, ki je priskrbel posamične arheološke najdbe iz Šilentabora, na razstavi z veseljem predstavljamo tudi dve knjigi, Šonlebnovo kroniko in Valvazorjevo slavo vojvodine Kranjske. Obe izjemno dobro ohranjeni in restaurirani knjigi sta last dobre prijateljice družine Hohenwart, gospe Angelike Hribar, ki jo vabim k nagovoru. Mislim, da je lahko zdaj zaznamo. Dragi vsi navzoči, jaz bom povedala nekaj pravzaprav bolj o koncu te zgodbe. Ko je moja mati, tedaj še Lizelot plemenita Obereigner, pozneje Liza Hribar, odhajala leta 1931 na študij torej na umetnostno akademijo na Dunaj, je potrebovala tam nastanitev, zelo verjetno ne le sobo, ampak tudi prehrano, saj takrat še ni bilo študentskih domov. Pomagala ji je družinska in njena osebna prijateljica Štefanija Dolar, doma iz Šentruperta na Dolenjskem, ki je v času svojega dunajskega študija tudi bivala pri družini Hohenwart in je mamo pri njih priporočila. Šele s pomočjo raziskav Igorja Gardelina sem izvedela, da se je ta družinska veja preselila iz Ljubljane na Dunaj že v drugi polovici 19. stoletja. Nekaj rodovnih podatkov. Andrej grof Hohenwart, 1794-1881 je živel, je imel svojo prvo ženo Terezijo Dachauer, 5 otrok, od katerih je Karl, poznejši politik v Dunajskem parlamentu, podedoval po stricu Francu Jožefu Hannibalu, grofu Hohenwartu, naravoslovcu, ustanovitelju Narodnega muzeja v Ljubljani in tako dalje, dvorec Ravne. Grof Andrej je svoj dvorec, Kolovec, Gerlachstein, pri Domžalah, leta 1855 prodal in se preselil v Ljubljano, v Ovijačevo hišo na Kongresnem trgu številka 3. Ker je njegova prva žena leta 1856 umrla, se je leta 1861 poročil svojo gospodinjo, ki je bila Slovenka, Margareta Kompare. Ein bisschen weiter auf Sloveniji. Še preden se jima je rodil sin Jurij Jakob, mlajši, sta se preselila na Dunaj. Jurij Jakob mlajši se je poročil za Ano Daner in z njo imel 4 otroke. Margareto, Ano, Hansa, verjetno je umrl že pri porodu,
in Georga Andreasa, to je očeta naših gosti tukaj. Georg se je poročil z Evo Štürber in so imel 3 hčerke. Najmlajša Beatrix je že pokojna, tu pa sta danes z nami Štefani in Gabriela. V času, ko je moja mati bivala na Dunaju pri vdovi Ani Danar, grofici Hohenwart, in njenih odraslih otrocih, se je spletlo med njimi prijateljstvo, ki se podaljšuje tudi v mojo generacijo. Poslednji grof Georg je, kakor sam pravi v pismu moji mami, prvikrat obiskal naše kraje s svojo materjo leta 1932. To pa je leto, ko zadnja lastnika, brata, vdove, po Hugo grofu Hohenwartu, dvorec Ravne prodata. A knjižnico in nekaj pohištva zapustita sorodnikom na Dunaju in v Italiji. Pozneje si je Georg Hohenwart želel z ženo in sestrama ogledati še vse kraje, kjer so njegovi predniki nekoč imeli gradove in posestva. Tega obiska leta 1974 se tudi jaz spominjam. Ogledali so si Kolovec, kjer je le razvalina, Ljubljanski narodni muzej, Ravne in Postojnsko jamo. Naj navedem kar nekaj odlomkov iz pisem, ki ga je grof Georg pisal moji mami v aprilu 1993, ko je bil že zelo bolan. Piše: rad se spominjam na 30. leta, ko te je Štefi Dolar pripeljala k nam. Pa na tisti Schotenball, to je bil ples, torej te so slavni plesi na Dunaju, leta 1933, na mnoge ure, ko so prihajale knjižne pošiljke in si ti postala prva poznavalka ravenske knjižnice. Kako lepo je bilo tista leta, ki si jih prebila v Štamgase in sem jaz dobil še 3. sestrico. Tako ljubeznivo piše. Pa nazaj k retrospektivi. Leta 1932 sem prišel z materjo prvikrat na Kranjsko. Zdi se mi, da sta se najini materi še posebno dobro razumeli. Naj pojasnim, kako da je prišlo v knjigi Draga Kolenca, grajska gospoda iz raja na Krasu, do sicer ne posebno velike pomote, kajti Kolenc pravi, grofi Hohenwarti so imeli v dvorcu veliko knjižnico in dragocen arhiv. Grajski arhiv so iz dvorca odpeljali že ob prodaji posesti leta 1932 na železniško postajo, od tu pa del v Trst, del pa na Dunaj. Istega leta so Hohenwarti več dragocenosti iz svoje knjižnične zbirke, povezanih s slovenskimi kraji, ponudili Ljubljanskemu narodnemu muzeju. Za posrednico je bila družinska prijateljica in slovenska slikarka ter kiparka Elza Plemenita Obereigner. To konec citata, tako navaja Kolenc v tej knjigi. V resnici je bila prava posrednica moja mama Liza, ki je na Dunaju te knjige urejala in naredila seznam knjig, pomembnih za našo slovensko zgodovino. Tako je mama Liza prosila svojo mamo Elzo, da spisek knjig nese v Narodni muzej in jih tam vpraša, če bodo knjige odkupili. Zapomnila si je tudi, da je prišlo v zabojih nekaj izvodov, kar nekaj izvodov Valvazorjeve slave, Vojvodine Kranjske, nekateri originalni, nekateri poznejši novomeški. In ko se je leta 1939 poročila z Zoranom Hribarjem, si je zaželela za poročno darilo od svoje babice Frančiške Kastl en originalen izvod Valvazorja, ki je še vedno v družinski lasti
in ga lahko zdaj vidite tu na razstavi. To je pa izvod, torej povečan rodovnik, ki ga je sam grof Georg moji mami v pismu narisal. Potem sem pa jaz dodala letnice, ker on je tole narisal brez vsakašnih, skoraj, ne vem, če kakšna letnica je sam napisal, drugače pa sem jaz potem iskala in raziskovala skupaj z gospodom Gardelinom tole zgodovino. Zdaj nam manjkajo še zadnji datumi. Datumi Štefi in Gabriele, Štefani in Gabriele. Moramo še dopolniti rodovnik. Mislim, da smo Ergänzen, diesen Stammbaum ergänzen. Česar si ob začetku projekta Merlin CV nismo predstavljali, je dejstvo, da bomo na poti raziskovanja gradiva v dvorcu Ravne spoznali pripadnike ene najpomembnejših evropskih plemiških družin, družine Hohenwart. Zasluga za navezavo prvih stikov in vzpostavitev dobrega sodelovanja z omenjeno družino, katerega plod so tudi njihovi razstavljeni predmeti, gre kolegu, prijatelju in odličnemu poznavalcu srednjeveške zgodovine Igorju Gardelinu. Z vztrajnim pregledovanjem dokumentov v Dunajskem arhivu je naletel na sestri Stefanie Wiesbauer in Gabriele Bleikner ter z njima kaj kmalu navezal tesne prijateljske odnose. Rodbina Hohenwart je ravensko posest pridobila leta 1719 s poroko med Francem Karlom Hohenwartom in Marijo Ano Šarloto, rojeno baronico de Leo. Franc Karel in kasneje njegov sin Jurij Jakob sta dvorec temeljito prezidala, uredila njegovo okolico in posesti dala čudovito baročno podobo. Raven pa se je zato prijelo ime Raj na Krasu. K nagovoru vabim cenjeni gospe Stefanie Wiesbauer in Gabriele Bleikner. I'm perfectly sorry, but I don't speak Slovenian. So maybe, can you understand me or not? Yes, will you be able? Okay, so I start now. Ladies and gentlemen, dear Mr. Boštjanović, dear Angelika, dear Anna and dear Igor, we thank you very much for this opening, for the preparations and the realization of the Raune exhibition. It is wonderful to be here in Raune after difficult months for all of us. I speak of Corona, of course. Let me say some word which will not be an introduction to this event. First of all, it is amazing, and it has been amazing. It is amazing that young, brilliant researchers should be the messengers from Slovenia for an old Slovenian Austrian family. Raune, Raunach, a place which had become a vague myth for us in the 20th century, with a picture that proves to be an illustration for a lottery, with many old family portraits, with the ancient volumes in our library which accompanied our childhood, with a long and confusing genealogy, with a number of home stories, with Angelika Hribar's learned explanations, and with the letters of her mother, Raunach, a myth. But today a meeting place, our meeting place. Let me above all thank Igor Gardelin, who did brilliant research work and who gave new life to our family history. Thank you, Igor, I admire your talents. Nevertheless, my short speech will be and must be different. I cannot simply go back to the past. Today, I want to speak about our father, Dr. Georg Graf Hohenwart, born, what an irony, in January 1914. He died in August 1994. He set an example to us, his daughters, and to our relatives and friends in regard to the ethical vision of his life, without too much concern for money and wealth.
It was a life with and between two world wars, but nevertheless with human, moral, and intellectual scopes, and with his genuine lifestyle in his composure, or rather his behaving with everybody, polite and concerning, though with discipline and resistance in many different situations, also within our family. Today, he is with us, present. He would be very happy to be with us, and with you. He loved to meet personalities like you. He transferred the library and some furniture from Raune to Vienna in 1932. He was very young then, but the only son. All his life, he felt like a brother to Liselotte Rybar, Angelica's mother, who gave him the impression to be at home here in Slovenia. Today, we want to thank him in this place, for example, for the education that he gave us, for his intellectual help, for his faith, and for his great optimism in spite of difficult times. He kept us in touch with Raunach, and we owe him the love to Slovenia. He always regretted not to speak Slovenian, and of course, he knew and he told us many times that his grandmother had been a Slovenian lady, Margareta Compare, the second wife of Andreas, his famous grandfather. As you could notice in Vienna, there is no portrait of him. He was too modest, and I must also say that his views were turned to the present and to the future, to his beloved sisters, Margareta and Anna, and to his wife, his daughters and his grandsons, and in his professional life to cultural contracts and the setting up of cultural centers. There is no portrait, in spite of his brilliant career as a high civil servant. My sister and I are very, very proud to be his daughters, the daughters of a nobleman, an honest man with human principles. We should have told him when he was alive. Please, let us drink afterwards a toast to Georg Konrad na zdravie. Dear friends, with great joy we came here to renew unforgotten relationships, and we thank you very much for your friendly welcoming. We feel honored that so many important and interested personalities from Raune are greeting us here, and we are very grateful for your hospitality. But how did we came up here? First of all, our family felt the duty of depositing important documents in the Haushof und Staatsarchiv in Vienna, an old and important institution, to make them accessible for researchers and especially historians. From time to time we were asked to give permission to allow inspection by interested researchers, and of course we did so, following our family tradition. Very few, I must say, were sending a thankful mail. But one day we received a kind, competent and warm-hearted letter from Mr. Igorin Gardelin, reporting on his research work and interest. This was such an exception and written in such a friendly way that we decided to get in contact with this special person. And this relationship developed more and more towards friendship, and this enjoyable contact has even been enlarged by correspondence into the team of Anna Czic visiting us in Vienna and photographing the old paintings, and finally led to this special event we are celebrating today. And of course, we have to thank the mayor of Raune and you for the invitation. So, we want to thank all of you involved in this initiative, and please stand up to make yourself visible. Yeah. History can easily
be used to divide people. And we have too many examples in Europe for this deplorable tradition. But as we see today, history can be used the other way around. If it is done scientifically by serious and human historians, and if this is understood and implemented by people of goodwill, using their power to sow the fruits of peace, and then it will be a great benefit for their people. And putting all the weapons into a museum, that's a very good idea. Because peace and good governance are the basic conditions for the well-being of a region, of a country. In this respect, I want to thank especially the mayor for initiating and supervising this initiative. And I want to thank you, especially the director, for the invitation and the exhibition. Thank you very much. Our family was for quite a long time serving in the administration of Krain, as well as in Austria. But they were not restricting themselves in just fulfilling their daily duties. They engaged in many domains of culture, religion, science, art, speleology, mountaineering. Igor Gadeli knows much more about all these details than we do, and Angelika Rieber told us many details as well, and she's also a very close friend and knows the family from her early childhood. Sometimes it happens that a little seed is growing into a big tree, that a friendly letter is the beginning of a fruitful friendship, that a child is born and a new era starts. You certainly remember similar experiences. Getting older, one appreciates more the slow, enduring developments, long-lasting relations, and so we are very happy and grateful that today we are tying up traditions we were missing for a long time. So many happy returns. Dovolite mi, da se ob zaključku slovesnosti zahvalim vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k razstavi in projektu. Iz srca se zahvaljujem kolegu in soavtorju Igorju Gardelinu, ki je opravil izvrstno delo, kot smo slišali. Pregledal, zbral in uredil vse potrebno gradivo za razstavo ter opravljal vlogo veznega člena med družino Hohenwart in občino Pivka. V veselje mi je bilo sodelovati s tabo in upam na nadaljne projekte. Iskreno se zahvaljujem tudi vsem institucijam in njihovim predstavnikom, ki so nam pomagali pri pripravi razstave ter s tem k njeni pestrosti. Predvsem doktorju Boštjanu Laharnarju in doktorju Tomažu Lazarju iz Narodnega muzeja Slovenije, doktorju Tomiju Trilarju iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, gospe Angeliki Hribar, doktorju Slavku Polaku iz Notranjskega muzeja Postojna in Boštjanu Kurentu iz Parka vojaške zgodovine. Posebej se zahvaljujem tudi Stefani in Georgu Wiesbauer ter Gabriele Bleikner, da so si vzeli čas in nas počastili s svojim obiskom. Vaša zgodba, predmeti in dokumenti, predvsem pa prijateljstvo, so za nas neprecenljivi. Zahvaljujem pa se tudi oblikovalcema razstave, gospodu Andreju Zalokarju in Borisu Radjenoviču, prevajalki Mojci Komel in lektorici Meti Žvokelj, ter ne nazadnje ekipi Parka vojaške zgodovine, ki je temelj vsakega našega manjšega ali večjega projekta. Ne nazadnje hvala tudi vsem vam, ki ste prišli na današnje odprtje. Zadovoljni smo, da lahko z vami delimo naše rezultate in vas vabimo, da si po glasbeni točki, ki nam jo je pripravil Vital Jurca, skupaj ogledamo razstavo, nato pa, da se z nami podružite tudi na manjši pogostitvi. Hvala lepa.
Amen.